Right, Deacon, we are on live. On live, okay. So take it away. Lumalapig ni Sena, ngan pain ko, bui met siluma utyak, kaksagin gat metiget fashion med. Na praile na kum si on sukungan in sang hawiyam tanin siyesh, nagat fashion med ka announcement mayash. Katagan ni pray, Okay. kat pasta yetom, kat flatlash, kat mold si fan na, nang nakatla le prem, katla lai si katla Jacob. Kat siya sa paila met sapla na finfela. Ekatingan ki lang si yok lalin sa paila met sapla na finances ko shrine di kuya shrine lalal fuisingi. Kat papa kat alena tarile malap sin met matalashma. Siya bule siya siya sa fashik kanin kain saukla tawishupon. Shrine lalal fuisingi di kuya kapat ta fahala met kol. Misingi kat tofla be selos eken met kol misingi. Ta kaslo mingan fakya kailik na finfela na fon na. Maasi siya masukya fela singi. So masyafla. Kulo malap na siyum. Kat nga siya siyum kay ka singi. Ta kalo min man fin. Makanakula nakfasya yok kay fakya klasya. At nga siya kingan medalo mo God. Kumin kain o kaya manafesh. Inikes namdanin siya shwimet ma. Eta ka pain kain wikat. Masayla lalfuila. Kulo malap ki Ephesians siya makumiku yarol tam lesya laingi. Siya ulal. Pagkas lumingan fakya kalik yan nga kadinalut-luti. Maingin record yaki. Correct maganyak internet computers ka. Efin na ki phone nata siya. Inakla yan nga kikas madaw. Kat kulo malap na siya. Lakum rek magankat. O hingi kalengan kin. Makum akiye ka interested as ke. Kat nga siya siya kung nakmasakin siya uwi kat kaywa. We viewers metlash matakabe in lipsha kaslo. Kashikat in ka na uwi akatayala siya nagimakum sa mas na kaslong ge. In muklin siya met wiyash mason pe na. Akyok kalalan fungila ki shanwan na dun. Katlalal fungila pa Jesus Christ and wangilo si fanandun. Nakamisya maulya. So at mata level ay yun. Inge katakulan fast na meda katlalal fungi. Anagkashikat. Kaya makatakulan na fast kine. Kaya kasini. Kine ba't fakula malap. Amen. Kulo malap. Kulo kikuskan wikat ke kasinge. Anak ko siya kan Tuesdays na kaya wakat. Sige ka din ka. In matayang nagimalutut ka. Kung ako kan week singe. Devotional readings. Kikasin ko nata siya. Nagkikasinge ngan kan wi. Mat ko lash nge. Tigni siya na lawiya kipel singe. Katlang si fak kulo malap na siwos. Ke kuwas. Moniak penda ka wikat. Ingan lipsha, masay lalal fung ilawos kikastan gat. Kaya kasi nga metiget fast na meta, katlang si rala announcement si Lumash, anak ko si Taan, katash Washington, city si katash kaya nga ba Kent. Temperature la na niya na, ala na full kipel singi. Ala na full na
kom ene na kom in som na ki en ma ash ko fonot ko gvunde ma kom gain sang akshuk shukye kata munum num gof kainin mangan maingene ash tashakta ash kuno kon flight si ma pangkat ke medo longalalgus singalalgus kadin wi faka ke kastan gat kadin som wi peptai sila moed eta falam a pasi saragat moniak penda ko in wi ko was Kasing kun tatako ke kan Tuesdays. Ewa ye pekel tudang in January. E kan Tuesdays ke awit kosh. Kat ndaka nak fashe program singe nage algo staff o kaya wiwi na malutlut. E kel tudang in sette ke awit kosh staff o. Tako ke sette an may nakataya malutut siya ma si fela lap kunyak nage pella ni dawi ke January na kayo. Amel share ne wangan your scheme dawak silash nge go ke kasinge el gayen belam tak fashi. Nashka lang ati ginisena at stand by beka in shaukla. The maing in a kawan if a coinge, diving chike kolan got ke kaslal, ke kasha king on medalal, kadagufna as fenafashke. Malong si metiging asang pel na siltig ni Sena ay muy fakulo malap na siwos na kayo. Ma kasha kat ke proy, sa katya ke proy lawos, Kus makasha ke monetary supports na ke configuration ke kasi apps ke kasi mamarek maganya ke iplan computers ka internet in kain lashka kin mga indaga na yinengingan kita computers ka na ke phone. Ye belang si fakula malap. The shoe was masum urala comments ka finding na ke comments magos lang eh. In kain usina siya ka engage yela kat kain interact was. Finish pricing issues yung magos lang si pe. So kaya kadin skilila kat kanda pokla. Rek magin commentan. Anak na sweet kat click like share in mo facilik pe delegasa. Bos we be facilik cospelo. Like a circle kay met ba. We goes ke Facebook losan. Nga tigin tres kalbange. Pela nga flow na nasiltigin na siya na. Nakat fa flow ko. Nga ako nagkunokon ke Monday, Tuesday, and Wednesday. Gaya, the rest of it, unindulging ni siya na anak ko si Tan. Tinesa, pangat belo na siya. Kila malap tekin ngay sut siya pelan lom kumin ko nim ko fita pan pelom na ke Usiinless. akatayan. Okay. Kila malap ke pro ese mga tekin il kasha katak fashila we kating ko in ikes like o silash ke Tuesday night Bible study la siya. Na kung finwi ko, na ke mga host porong na long ke announcement mal tekin na we got in going cash got in act fashion at livecast la so click like ko share ye na kay Facebook page lo man kung fin pala mo ash ben assume ingan sum ben ayun kawak lo man. Other than that, Facebook page la siya na active na kuno kon mag tawyak tarya pa Monday tawyak sil Minister Alexander Finen Honolulu. Chelsea, Alexander Chelsea, el Namina kan ba ake shoy ke man te finan Honolulu na Tuesday o e beta ko finan Honolulu sin Narina Levi il dal siya kaktari ma kunokan luangan. Wednesday da ko siya me kulo na sila Minister Skipper ite ke arulal pel na kay while we saw siya kakpe kunokan no. Ata yan na kayo. Kulamalap na simula Minister Skipper tosto sette semalal tosto malal Minister Emerson Talencio sette malog. Kadesha ka kipelsa Friday toyak petarisil de Sefilen Finen Hilo Hawaii. Pangan taklalon kunokonan Finashin in alum na ke outlines na ke sending cash kung kaya kati alum ka haluloman si kosa gin submit request man na sildig interest ko pa tamlay serle kosa pa man sip nga katafalan selos. Mga Mars, Shirosh na na si na welcome ikos na kaywa kulakak sa gingat ka nga coin man o inwi ko sa kulamalap na si sa may Isabel Losing Paroe kulang na sildig interest ko let tamlay serle ke
cash alalos ke proy peke inenalak ke Victoria. Other than that, masik fineno kat mata Texas. Kalin Texas ke weekend na kat sumna ke tawyak lang pasta ni pesta finen Texas. Kalin Texas pa pasta loto at ni pesta Marian. Pangan masasa marshiru ko. Naun may Itawi church finan Honolulu matape weekend na. Ilusara for fascist lalos Itawi for fascist lalosan. Lus chakak mit na pospe. Glancing God ke koko wulal blind wulal akwek wulal mga kum naked eyes la kumatikan liye kishipin mainye mahayuring God maudufte fearing God akat ekofta sa liye nikikat put ourselves in matana pa ikigaslan God na ilay gaslaman kating kan akilen kating liyeten nakiliyeten lan God pangan mama Arshir king kan report along sa na-sharing yan. Congratulations once again na si Pastor Loto and ni Pastor Marian. And na sin may tigash may tawi like si Andrea. And isama lusin. Kung finini ko ni Nelos na finite sa amin Nelos na phone. Tas siya kayak nag-ibroy los an kain oy niya. Men ala yok siya be. Men katilita nga kumpani ko na. Tamalag ko min siya kayak nag-imay siya klasya. Epangan marshrup ni kipensi nga flokonon matikin tresko finash masilu mal long si sulpe fakla mitliki nga syaka kinin met matakawi kat kipensi nga tekin pela nga sulpe na falakon kom menake Glomala tignis ke kom akademie fashish ke weekend se capture pe mainge ke petse ke gas sinsiak sila ka pa tignis kaini no ye nge ke ordination ale powerful na nga ke siak syung ke la ashma si kumpala ma stand out ma kumliye ale na me kan shit na kay kum ke lalfungi loman ke mama fukla ke weekend se magam concern na siya. kaya kilo nga natekin ki pela laylaw kate ngalong si pena share ki Matalian da kayo niya, kaya aslagin mashlalos. Nga finne de ni pesta si to shokto, ki pelsma ilos are lehen lalos na fin ni pesta sa singan ko. Pesta sa singan, nga matapin na rela, pasyan paroy kelos. Na masi nga ki share kaya pa, nga palakin na ba yung online cutting kan perkin siyak na nga ngit laliye unmate sila. Факя воє катакаєні, гайцифанна на наксифанна. Min mala kumina kapje meita, te mala kumin taunye ko sinerkon la. Laim kat lefara mangen, makunel pa mangen, mala kum na finfela singe, kikat mitak masyalang kalen sa papa. Kipensi mga kum layan ngan, me nga kum pasayang na sinmoit singen. Kaya nga mo talayan na fintech nisa. Ngay si kanya la metli ki nga som filia po si fin teknisingan. Mun mama nga person na sila ngayon. Pahan mama som na sila. Hindi wo na iti wo na nga parawain singkat si kanya lang ka na nga palagan na pa yung online kat. Nga diye pala ni pesta sa sila na touch. El emotional yak the de kalme ba fingat emotional kat spirit nga fact na la touch in her heart. And that's not like her. Narapangan mas nga ki-share ke ingoy na kayo god. Ala kayo ya fala sila siya. 4-4 lash may tlalal fong iyo. Ala na ash ka pa klok kumge. Sike fala likiyen kum comfortable ke ane. Fala liki min ana ki saying sa kwa fa ke fin got nta na lo sa kof selun lalo se pusho siya ke. Nagot fin Ilosa koflun lolosi mai kakla sumna saya na refresh itself. Narang para
parang ay matati for ni ngai shikengan for min for lago nga sang na singati nak kay ya nara nga fin shock in pangal shipin for lash mit lalal for me tapangan mga experience kita kay ni se nga sonol tamlay serle nga sonol tamlay perle tamlay palmerson tamlay sekop ano na nga nak napay kay sewlal ta nakot soon naluok yeshwi ni besta morsilina na more na nyokong. So what? How could I complain? I had a quality time with everybody there. Kailangan kulonsin may Texas ke hospitality mawala kayo may los cash got like ngalial tamlay serle nga usela len we got Right? What time was your lap? Cái vùng đó the long shake. Can long? Alright. Cái vùng. Pelo malo. Baikos cái vùng nó chỉ có mà sự cái màu lush. Ngalip sila update sila tingin sa na ke to usifin in Killeen, Texas, ko Copper Cove, Texas. Bay ko tumwi mit law ke masika ngai launching kat le. Ko in national los salena liang mit professional euros when the church dawi in Honolulu wala los siyang ke sendri managawa kat liya mo sala wo elos liang ko mit fash. Amo pangan update ma assure ka nakipag gas ng cola civil base pensing pa coast na kayo. Launching card cash losan and go sa shwa ni fin ko on na pel na kayo masig kun cash ka kaya paguming cash ka cherry ko fin siya ko pa mama katak fa shaying in cash kum kumin mo kayo like yebe min cherry like yellow na ke mama katak fa shaying 8 hour kawak lom ke Facebook nga fin siya kalal fung imo kat EPS stream na ke Roku channel kat stream na ke website la siya pa Casing Gold www.casinggold.com pa website la siya na kung pinas Roku Smart TV na doon kat EPS stream live stream siya nga na ke Roku channel when live Fire TV, Amazon Fire TV, Apple TV. Nasipena na kayo mainsan Gashakum viewers na yok. Kung mo kayo mo fish na sungguin mo kayo liye makatak fashion ke TV na duman kung mo te maskingan Oleg kat live aske Roku channel when Amazon Fire TV. Ghosti technology pa siya department ke o na siya company. May tatalon na ke arli yok la mo. Nakikot aske o kalme kat film stream na ke kay siya medium. Ash molin mga na ilus sama cash kat. Cash lang kat sang lako na sinilos in mo kay cash na giplan pro weng money power kat coin stream kat coin live or a live flash ngayon buying ashmolo spell pa in mo coin wipe on in national malan selo kung yun din dalyak Netflix mo kayo van na kung fincha mo castan ka din mo ash in national hen na kayo kat fact na way spell singan pa inu se may casin esmak la serious ke makatash ke Nara, fincha klasha pa. Shamsham lashko ye ko tegin just ko tegin isena. In mo ko in gasha kum ke molin life mo iwan. Pwede kum taka long sa mo kum ke ital me kalim kinokon silo. Kum akade or of kinokon silo man ko. Kolali silo mo. Kum kalim ke ka fos sinal. Sap mo kum tang na mo kum is man na sub mo kay fan. Mo. Ako klan ka ta mile esut na sumo an Mako minorek makin, kuminte shukya na, tingin sila siya ang ginagin. Kat fin shukya mana in kat, ay nalala si mawengin
Genesin mo ille, anne söker, anne pushosek. Nagigastan ka ata, kimamakatin yusut na singkum, doon nagigastan ka ata, kumin orek makun. Orek makun insang blessiye pe mo isisal. Napako si pela siya. Dahil ni da kigas ko siya, if bayin katmit ko siya, na ko scalam gangan, para kigas ko siya, katsa masin mit ko siya. Fin siya ka pa, tikala mo katmit ko siya, guvan na ba siya nagasan ka lang mo. Talik po yes siya, katwin at lituruk, tik yep, tik palaw, tik masan, but merke, bukuy ka in fashion, in gas that in fashion, fin siya mo, o yung kadak fashion ke, gas ko siya lash, bitin mo ko in tilakan lang na ke, te Jerusalem lash mo ko van na, pinagyan agad Judea, na Samaria, na fin siya mo to the ends of the world. Kal, bakit kasi na-update mga shiru ko, dikin isa na, dikin just ko, lumalap. Okay. Lomalab tamlin serle, tekin finash malola yung ngavin chakan tapok la siyak silom na si tekin. Nangalman din na ito lang usif kaya kumin income pam ta kaya lapsing ngayon. Pian lalapsi ngayon. Oh, Kung lock out, na lock in, na ito fliya ke, wala. Oh, we na may show Wow. Okay, Wow. gotcha. It Kahit can mas trust nga limit. italam saying. Tekin bela malom. Okay. Baik kan tahu ke menak sikit mantian, fa pos takape inkan kasha. Masih met kulo malapsin met wiyash nge. Tingni siya na tamil Shirley dan Yokong tamil Frank los na kayo makuslip sila ma som na ke ordination siya nge. Na mga masangak kaya kat ke makatash ke nge. Na ke tafel alang klan sap siya nge. Na maluto siya mante nge fakla. Kom ene na ni susla lang me. Pamela susla lang me. John tole fos siya na ke algo spange. Masam singe matawag kela samram kel Jesus met call si met choose bang Nicodemus el malan met Pharisee siya el som ke siya phone na Jesus bang lol mo rabbi el fakla kadit ala kom siya matuti sa payak mesin God pangan maasimal declare kalemia na in fact kada shikal Nicodemus el Jewish religious leaders anake fosinge fako fosilu fako el Pharisees na Pharisee ashulu si Pharisee na siyan ba eda los katalik Pharisees Sadducees na Pharisees ke the Jewish leader ma alena oyawela na elos shelos le Pharisees ngeke elos me shanga mem gugu mama non-Jewish na elos shigelos na lena Arkan Old Testament, Masapke Old Testament, oral tradition, ma ended down the jealous, ke centuries. Na kanabal mga Jewish ruling council. Jewish ruling council zingene me mugui in karangan mga ito. One pel sing rumpa controlly and Israel politically gipel singe. Dasak the archkais katashik authority ke religious matter ka minor civil disputes ma idakyang na selos. Elosin kan Sivana Ryland Marslolos kan bigger ke. Since si mata ka pa, may si alan election ni Muklalak Nicodemus, ilan kan sumral Jesus. Nakisom sing akalamiyak la, el sum kifong kanepa, el kayalos la na yorol, na la kaya akademiyak mo el impress ay curious ke el akademiya la ke lutilala. Naksinsiya ka pa kakil som kilen nge kurit pila el ilyakin la as reproach sin fellow Pharisees and asil ka elay na supelal inyo para sila la pelsingan. Akademiya la Nicodemus sila na me respectfully akalimila helmet lutisima sa payak ni God. Pangan malfak na sinlaim.
na like klafgana silo yesingen el kain identify lem Jesus ke kata mama lem lorela ke miraculous signs ma el reveal power lan God shel na babtat natin ke fojak tolu na kaya akusan la kastan lemo dena dafungle kastan lemo dena dafungle Jesus el fa ma fak na po na siya si mo del fintie si fili susle na ikufla li to ko siya lan God pangayan si mo malutusin ito ko la shamram ke born again shamram gun spiritual birth di ko di masilmet na me ay wala si el kalem ke malay miller el to ke casting a physical rebirth la di ko di masilman fo siya katashi ke masing pangayan si mo malutusin uskat me na kela sikyak fika o yesi malem el vak na silnge nara di ko di masil siyak sil simet mamat weng hang esvil pe oswiyak lefka mekan sivil ilyak na sien na kelan pangsen siyak sima el shikein akalem na sin leman na la el tu ikipel singain long malem el shimonan ko suyak na kisin siyak lalane kapun swalelin kain akalemi ke faksi langen ananas sarcasm si ke met mata se uchak fakya na injingi palman akalemi la di ko di masil ka deben na perceive spiritual intent lan lem ke kasla lang para el kisin siyak na kela kame met mata se folok na ke enin nenyak taliklan na kelan injud be oswayakle na bangi masima me lemel tapugel fakn ma fak na po na assume simet elvin Jesus na ke kuf engaan ele kuf na ilyak ng dokosala na en singa lekshionik na masamram ke tradition masamram ke kuf physical birth kuf singa aspe masipang bang amniotic fluid pa kuf sin sien na sima sang oswala metalik siya amasi samsam kene pa kasi ma mokleyak ma takamke fun na lang mayroon kat me pangan masi malemel kina election ni samsam ke inka ni kesta na sil me Nicodemus ten galem ke el fact la met se Jesus la ke ko manalan ko met se Jesus la ke ngon malan ngon na mas election ni na kalemila Maita, human being can produce more human being. Na, en singe pa akalemila, Holy Spirit, makifan na ita kyang ke new life mataga inga shaome. Pangayan si mataga kia. Na fasit ka fakla ni kumlut mo yan nga fakla kus na kayo eni na in si Philpe isusle. Kaya si Philpe isusle singe ke siya te kain uchak na ki kingdom lan gata. El te takamo kayo na nasin Pharisees nge. Ka Pharisees nge me masima nga fakke ilos aleng oskus lagi apa masap mata ilos ales kenu kay kan mange. Al tena kalem ki oisima lemel shamsam kenge. Nara ki fasa kal ko sanel mo ingata na yen elang si kom long kasi akom tieto la eng el taga yeme ka yene la somna we o epena inge elos na kay wasya isus la kingan na ana slagin analogy na masamsam ke Jesus elorek magun eng into pick me ana movement sika affect spirit ma ele sikyak na inmaitse na spirit singela na in finte enka me momong sa asesi ma eka nitakyang na sinmaitse ma eseng na sin lemin kan orela kapashwo wuse in kan eklema mata isma sa asya in pakka singitakyang na ki malutut singita ko yok na en si mataga kia
mat chinga Nicodemus el Sicilia mat na flat walla sel taka el make Pharisees nga vaklar Pharisees nga vakpelar Sadducees Pharisees nga lalfungi ke svide molyak elos lalfungi ke na ke iplan me masap matagang if na Sadducees nga elos mat pa wala lalos tel lalfungi ke resurrection na ke leme lakkalemi na ke enina na ke new perch na sil Nicodemus nga ilakkalemi la pange masi ma ultimate opsi ma takal ke interfusilan ka slag Nicodemus ke sensiak ma kapa si may dak yang na sil nga ke ma kadeta ke uksi pera nga la John elos mata ka approach le meta anan kaya na foto la lalfung ilalos kat fin tram ke me kanin o yenge lemel ta shunde me Samaritan woman si mama sikyak finan ke na ke illustrate kalal kanin mange ta kita kalal Nicodemus met call si ta ka ten ay kekla na selwin na metlen gain liye na ke spiritual birthing na osun sila na sinlem lafa kya o yan ta kalala ta ka ta alena may kaya siya when Nicodemus ta ka tok ke kata sham makatash ke play a big role ke shipshipen osun sila na sinlem in kain lekshini pa na akyok ke o yan na kayo ma inurela na ke born again lan matsi ma sulela in kain utsak na ke lekiela lalfungila sin lam Jesus Christ. Ang ama pangayan si mga tuwi kayo ke fosal ko shengan first sin ke singa ko ito siya ta dokta kat nga lekian sin na dam sele digni siya na in kain tafula militi sin lamala. Zaman naptekin en förlåt när sun tamlen särle finna ashmayurum. Alright, kalkulo diri gulo kakte singan masla na isang way nga pa masla isang way nga pa ni finne ana gede gede sa lakkal niya finne Nicodemus el ekin met kolse el Pharisees na usi mga lang ligi Pharisees Sadducees pa Sanhedrin. Ilay ba members lang Sanhedrin. Akala ba may naitayak siya pa na factual jagi just will be kasi siya pa ka if forget it ilal nikun le may sinan ashvil issues lese pange casting is salvation pange lemin mo dak sharam king ke mole lasing le tia orek mo ban may se pa mole la may ta finding Nicodemus as an example el McCall si itaya ke masimit ilta ko induk ne ilta ko ilsa ka may tsaya init tawala ilta ko sukasho saka sukasho sin lebchi si ven na kung hindi le nagitakin yan may nanak nila sequence order of events sequence of events ele but di ko di masilta ko it lotoya sin Lord Jesus Christ kasi numa pa Greek word sin again spirit kalmen numa pa kuuf engon na original language ta finne gele kung finne lang sin lang kuuf engon tingin just ko Diyos sa sabi ko na ke kuuf si maan ke ma ke inan Isus tiksivin Isus na kufsingan pa sommeta. Kufsingan il parallel the sok na ke molan Isus na ke man na ke flesh. Na ke numa sa mamasifan na kuf ngon. Nicodemus il lotay na sinilem Jesus Christ. Finli nito ke ule ang mata. Finli nito ke Torah ke buklay Moses o siya na ilti na kyalim deep sila. Para ikisin siya kila ko may ngayon sum flokal na insiyan nila kaya ko. Paile kada may dali mo sarcasm yung ikisin siya. Ta shokta ilti na kyalim ka na pa.
Mayen guvili ke ulayang nata akkalemi maasima etako. Tinalik gekna selo sosham good. Mayen fo may flango sin ito kay guess na si musing sa galit ke. Kung na selo sin pel sa tipo para si kumchig ng galit ke. Na especially mara iltina nga win life we mo did na sarcasm si pa ngayon. Nung gusto na ke son sa tay kosh ke marit fashion and Nicodemus may lower maging malutoy lang insang top or na top wal na sinlay Jesus Christ ko insang Catholic Joseph of a raise Joseph of arrhythmia il pa may sima pagkanilya isa manon len so pagkanilya na facts lang pa may lutoy lang ilorek makin insang gasoline Jesus Min pa elnikun mga nabalta ko ti lutoy lang na sibelek na si kumising sa pangakum tangon no ko ti to ki gasoline ka ko finni so ki rakwak wala lilasho ko finni ito ki mama Allah sa kiye tikal niya pa maakwak mamakatakiye il super seat ilan lang di gasoline ka mo gasoline ka ko an lang di mana kayo nara source nga ko minsan na kaya pa kiden flock na gasoline ka kiden liquid ke many for at good masingan kisan sa takos pa label ile flock na Galilee iluto chat na info na Galilee wood Samaria ti pa sun mateng pa sun Samaritan woman siya the Samaritan siya na may tanga na a sequence of events ke mas ke gospel aga ko siya na manasik ko mo pag kaya oro kaya na ako lang din gusto yung kasi nagtel na kayo mit ko man na funya awkward mamay ta ka ba ta o follow a gas tan ka mayin paye le ash ma kada kada tie na galing ke gas tan ka but enin na numa kada na the spirit of God in baka in taga gas ka na Spirit of God sing it's like the aspect na kisaya pa paraclete mga converter si mga ko ito ko mitigalim yung so na sa payama paraclete pangon man ka din ko mata in life bisi na finjak class ko mo lupit siya ngayon pa molila tiya ko ke orek malasho pag ko sin Jesus Christ vena okay fan na sin life in Ay, pangan mo kasho clock. Siya na Ay gila naman la pala na yo kaya kata yalos ke Monday nga ke nga long si fosal ko singan ke toplan lem na sin Nicodemus na ke goes fact nan ke ilfin ni kuna nga nali top silan lem na sin ke algos nga nin momit kum lut ke nga faka nga yo non ko ke ngo pa versus lo ne ngo Got ito la engel exist, got kain palake got kain longgil ngeriak ya la kain im la siskes, got ito, mga kain ito sense. Dahil naman na kelo sa isus na kingon, panganen si nga, li toplan na nga noon kan kemwet si may ito ka na rukang Kung nga si Vinicius la faka, other than telling him, confess your sins na sin Jesus Christ, accept Him as your Lord and Savior. Kung baptize lagi ko, kung siyak sinlaim gat na nusot, ngon madal na kom. Kima ngan katakan lang na fin pa nga kain kasin siyak sa nga takon na siya. Top sila laim ngan pa nga fay lagi. Kaya fact mo, non ko kaya masakat tikan gal, masakat tikan liye is the divine spirit. Pangan masing minister na si kagulakak sa gingat ke. Akata na wo lowos kaywa de tiya bemsenya. Tekin klomalap tamla shirle o ya beti kini siya na
may lutut si may tago kit Tuesday el tafula pa na infani natin ke na si Fean el focus ke tisa sil mul mapatpat John Dolu first na ke singalit coach may usibe first magat na kay white ki John Dolu first ngalon coach me kini ko di masi ke siya sinlem first na ke singal from kun na yokla el si matluti falat lan Israel kom si matluti falat lan Israel ya pai kom tieta masing na ifo ka lemel ram moingi na sel Nicodemus men el expect la Nicodemus el Pharisee el metawala na amazement la make lack of understanding la men eke el vineta ke all scripture ngan sam kun yakke bukmata ke si Samuel singal fason gosh kanin mange ko Aisha tol ngulo fa singal me gosh Masing exensiak sila Nicodemus nga election na expose ilye. El expose ilye nge na ke masima exensiak la lange. Pangasima sikiaga. La anafukya ma ilnan ko ke lemo. Naklo kya kata ye elan matwiyak nga. Na mayen Jewish teacher nga el talito anagat faka thoroughly. Uli ang mata nga. Elo siya ito na ke sam lan Jewish leaders yung shlakin el na tala siya Messiah. Ke fani na singal lo malutut siya nga akalem yela ke mama ay siya pa siya pala mga akalem ye mo sam kin mga fallen wita ke. Naraksin siya si matakang pa fingas nga nakata ye ke ke mama kat sensi ke iplaneng akat kan bala kat te dala ta ka yeme ta kat kan bala na fin pa kat sam ke earthly analogy nge na Nicodemus kung fin te kan ito ke na efa kalapan ito lom ke mamasikyakin ka siyaw mayen mga kelsaman ala na leksyon ni akademi la selem in akademi la elta kain ko siyaw me pange me wen kulo sima sa payak me eklei ko taka in da mise ke me chipin ma el sa payak me ke maklu klasha na ara oya singe lekshin na academy laban patat le sima ma sham ke fosal go fosia singe ka finne eta alle lekshin na academy na ke me kesensia klala lekshin na fakak na ke totole lala fakla ke le meltaka in ikwe eltaka mise in kanorela mana special importance ke mama etaka induti meta in illustrate la mise lala in kain taka na ke kalam sinasil Nicodemus ke ay tayo silalus me kadita ke tasikyak pe ke pelal Moses si fas ka sham kel Moses na yok ke si bela aske wa ke lol si fason kos na ke yang ma Israel nge ta elosta rauni yen Moses nge ash me plague masikyak na si elosa panisya ki mat nge ke ben rebellious attitude tala na kadel the song remedies in a selos ke poisonous stick nge akademi na sil Moses lenda kolek sa pola na polso ko nge me inattach na ke si me malvak mo prawn stick sa ko na elos na kayo ma ngali ke poisonous stick nge elkain me ekle me unwayakle ke los ukwe me uska ke kamanjilan gat nge ke los ngaitak na ke saksa ko ma prawn stick sa ko nge ange na lalfungi lakatle ak kayalos le anain pitsa si ke then weke kung siya singe el samsam kun la iling singe mana ke kokoyak no lang los ngedak na ke na pitsa singe eta ka to ke lifted lamb na ke saksing na shakel ma katlalal fungi ke mana ke wala ke eta misal alfin saksing
makatita kaya electionik na usina siyasla pange o yasima etakain usi molala na siyasya na yok ki katsamsam ki masing na sin talik na din gat nga na pa katsum na ki fosyak singa on kos ngayon ma slagen gospel electionik na daga na ki lang sisilan gat nga na ki bange kadil lang si fellow ngi elese wen kulo si fan na nata wen kulo si nata ke nga me we belutut kun mange ki kat fin nan ka fin pa ke talagan ki siya kin yakle ay se ke ashwen kulo ashwen lo nata le prem kat papa wen kulo si fan na nata ba Jesus Christ natakan usi na siya shla los malalal fungi ke o yesinga tena shishilela siya ke mata ka inakale mi na sishla mana sin na kewa met na kewa ma me under judgment kisipin makuluka sa payak me wen kulo natin God in pang in ka inta ka na fela in ka inta mange katle ta ka inta moli katle kat finli na ke lang sisilan kat ngi mata ta ka ngi akale mi ngi ta ka ta lectionik na pange o yesima lemel samsam kin nasil nikotimas nge la oya senge go through in la lalfungi ke Jesus Christ faith in Jesus Christ mo ke fun na pa misenge ngako eken met kalensa in oena curiosity la nikotimas kat willing gat in the willo to ilake in makat sang comfort chingi ke lutila sha in kain sang na selos ma lang se wis lang sisilan gat nge in ace mo lalasing na ora pa na gimalutu chinga tako tafula pa na malutu chike mante ya lectionik na usina sishka din kain liena ke lang silan gata masi mas payak me kele me shamsel nikotimas nge na ke spiritual birth nge mai usina sikkom mol mapatpat sing nangatuin singe in flow ng balancing matuyak me ama shirle technician lamala Kaya nga to ko piense nga sang sil tamlen. okay lamala Okay, kalkulo atekin kulo ke akpesen mas na nga ke kasi na nga ke mata ke sino ka kalam ke son sino do iskala ko siya sino man ko siya nagigas mo sa ilang for God so loved el tina kegum som sige gumin kalam ke kasi na so loved there's the call ke gas original language siya mafat mo isa masikyak ke belmeta check pa na fast na mising il active verb si buangan masyo nga fakya min kat matang kat long si velo got ka lang kat fin sham gun na ke kalme yan mo na naksin lemi lak sa yan ke katil arlo long si may ito ngakin na kitan di passive ke kitan di aksyukye kalmiyan facts ke katil arlo ng longsi may ito longsi fail para ese win sila inakyalim biya masikap na inakyalim biya salvation sila ilte nonchalantly usi el kishipin longsi yoklen hala active verb si pangan nasin third person nasin God first person nasin may ito pangan mas forcing dictionary na skinakal mi gefacts na lane nila kadal de long si vela mo kayo na il arlo na long si while sa bagalam diyo patigin just na dakla when si fun na nato evin ako evin mas fun na lash kasi gdet te falayak mas fun na lash unless kat arlo na get involved na get mas nakat falayak sacrifice mas pange akkalinian sacrifice God ke espaço para win si fan na nato in mo akpay yin fon na sham sila ni katimus
with Jesus Christ. Kan kilo malap parang ani flow yung isang wala. Lamalab. Isa And na. again, kumkoin fash na mit, At nga namet. safe ya win kailan tolulak ngan. Alright. At first namet, naging mga tayo leki Wednesday on, yut kalak nyen wukle, made in molela. Na lu Samuel long lu of us lu nage eat kosh pasam from gunyak me. Ke maluti singe, alena lektionik na akademiya me, makadelikiya mo, elements ka character ka wulen alan, lame God, kulo ke factual damle share lema, kadin kain lektionik na, rela exhortation ngayon akademiya, me mama ininan fakek la, but David ilarame. David pa, samram gunyak yok ki masinge, in Mashlon on ma elyak ngeka nakikain o ye ma matlalal funginge akfasye in kaksyagen gatke na David samasla ons goinge kadetala aspel sima el taurela o ye masa ma met choose nge alen angos lake ya lektionik na kalemi patatlela dahil lektionik na nauliya simet malsafal na siya pa Uria. Na pa ngayon met sima eldashkin orela oye in kaino ngaye nalisam dan kiyan. Na met sima sumonyak nge David leksyon as mas taon sugongi metliki wangin lelal Uria na keon sugongi ilale leksyon yakalem yeke na sinkat ke kulolal. Ngayon, kaya makatito kayo, toko siya si Mitlagayla, toko siya Saul. Siya, karanganan, United Kingdom, Israel, Judah, kilusan niya ang eltena lang si David, at sukpen ganeklen, may unilya. Napakisin, mayata masikyak na siya yung na wikakun, elito na paila elagan sunong ay a kishipin langkaleng langat at timawilrela elulga kun in fact la me kishpin koflan wakiel ng elito la matakasingat me masikaleksyon na kaliminasil lenkain wuya kun na ke la elslakin nien longse nien buklese nien usi mislese nien molelase. Pange me chis ka kapa sema ela kalamila finne ash maupe makain sikyak ma ekain takain akulukiel David. David sivena ilita eloya pe akalamike samlal ke wikto dariela elita mainge la kadel long laliki. Eta mena sin God Elvin unilya kanin mangan el kofla fakala kelvin emisa ta ke sipengan kelito el aten nasik lem talakin kain leksinik na rela kaksyak nakalal in kain itayak ke character lang gat ke longola usimisle molela oyenda ke wa mausina ke nien wukle ka protection siya mata ka mo ke fan na yurin gat me. Napangan may lon ke kuna yoros mo singe nga makatitala kat deserve pe kanin o yenge ke mama katita makat patatyang benake alela na siya kadinala na sukpen genek makat kan buko yakin kaksyakin gatla wala na lang kalang lala arle na katikain me kapsya lang silang may na kaya mayen payin na payla ke nien wukle yen full nien me cornerstone si kiko mana kaywan siya naging mister na siya mga ka din ng leksinak flight jelge na pange kaya siya mga kain kasya ke malutut si Wednesdayan flo nang sin matwiyak na damla siya le digini siya na lamala
Tamlan sirle ko na vem ta kitosta. All Naman right. laptikin. All right, kung gula mo nakiakita first nga mo tigin just ko aki kaya makina usi context na sis nakikita caption eh Monday Tuesday kumli long si yokle na silon kat mas sham kunya ke il sa pa mga win kulo sinalin ese mola na sis nga pa David ilga ko convermiele el coin ebel na sil el coin fungyang na sil in pa yot ko in pa nien wukle en nien mula na sa mga charmi ya kisifel lap na gawin niya nga gengalingan kapsa wa uniste an el caso tapok spe si mga fallen nga communist mula sila may tong sa David si Fena el filia ke may nangaksin le pangayot ko si nien bukle sa mga fallen na in mula sa shkawa mo ito lumalap. Okay, kulo naman lapkya kati na wuwulosingen. Ngaki akalim niya mo mataga cast na kiplan bel si ko speech ngan. Isa William kulo kimilutot wo tamlay friend in fact mo kulo na tamlay ti. Slag tu tamlay sirle wen inim ke. Little strong bangan. Il il sham kin be lutud makos Hussein na tish ngan pangan. Namar from Kona, I wanna assume Kulamalap Kikum Asha Luciana from Honolulu, Naluz. God bless you too. Na nakman si sa amin like, share, fina-shupen na sumagat ak fashing eh. Frank mo, mata ke mazap, misa ke mazap, liti sila tamli sirli, piyeng pail, tako imen yan papa mo sayang Mary W. Edwin, kulamalap ke Ashloman. Mira, kulamalap ke weekend second, ngat kalang, may kalang na kaywa, Mira por ni pangan. Alma finen Seattle, kayo na zoom, kulamalap. Minister Dave, and we are of a fashion shake weekend na, kulamalap ke Ashloman. Ria, Rob, and Chloe, kaya wanna assume Normi na nga may Lashvin in Honolulu. Linda Wilson. Kulaw naman labi kayo mo assume kulaw kay Ashloman. Na comment sa pang kayo wanna assume them na phone. Kulaw man lapalma. Kulaw kay Ashloman. Na nga syuwang nagke Tosta Frede set temitli ki nga siyak sin tamlin sir nila Ashlyn Chwash akire na mit nga fash na mit. Oo na nga, ako na send ko na. Okay. Kahit nga syang nagkitosto, kulamalap ke pelo ko. Silba na kalwinin ka kulo ng simdek interest ko, kaya ako lang nauulom. Ingi ko syang nagkitosto. Tosto si Fancy Lash ng fact mo. Mula lata ko yung got me. Na samso ko pangan sa mon ngol luwo. Samso ko nga may sumasamo sa samso ko nga kiyan kipayapag nata siya fact mo Samuel David. Samso ko nga as fact mo David de Lorena ko in sangkasya may sumail to shush niya. Ke in kangkasya musicians lot music ka worship lal ke in balan bel si may kololos nga na el yokian samso ko nga in pelin melokalo ke pel mamaupe na silta ko Wait si masumosla samso ko yung akademi life li ala life yung ilaw na kayo na sin God God mo kayo na may nilito la wen si mate ko tok sa kayo na may nagkikat papayin ko siya Firstly may ko on ko siya la akademi kalim na makitelik na kay tolu pinpaye samso ko nga el siya na kaya ko el fact kimatay ang lalintapan
Nimegos na kay algos el akalimila el panien wiklalak lemgat. Na ya nagisafla el shamon ke mongun ke moita el ayana mongun moitse. Moita ayana kalash ko ipin favor se. Pangan ya la nagisinga luo. Na super na flokyang na ke in fact ke samsukulal David nga la. Kimatayawa kiyan na samsukulal nga na ilfak lapan lalal fung ilal na singkat lal. Siya sang, siya lalal fung ilal ke kat lal or sang matayang lal intapan na kimulalalang kat. Pel na kay waman sunungan ya kamau ta ko na sil. In fact, kalim la kat mo kayo na pa lalal fung iya na toluak or siya luo pangan na toluak or siya mo in address mail fact na nan manasin met lokalok pati ay na manasin met lokalok lal in fact mo pataka ko sa line siya met mamanas ana si kalkan sa masala tari me ko sukan ko skina long long in ganit tin dikian mail aske god lamayak toluakos na ke may kol mamatakian falet ilos sa mata ko su isam na David David'in tokosase David'in aşkaşbel David'in Favorline gatan fel. Nara muito e soksel, muito e sukin kanausan lagi na sipin sok lalos. Na aspe mit matin sisin na kiorela lal, aspe mit matin sisin kipweng lal. Nara tako dress sila nga na sin met lokalok la lalo sa masukin kanausan la rek makin kikiep lalos. Il fact la galim giagos la. Gås ngayon may stress. Kalme yung facts ngayon. Gås fact lagi alwas nga siya was i-stress la fact mawuwain siya was gås sel nga wiya. Pangan natin fact lagi toluagos na limigos lang gialgos ilak kalimina layim god lal panin wuk lalal. El alana ke na el suba na kalwini e fact lagi dawa kiani na legalim la long o la la wala na la mahingin na ko ma on in point god lim gat makay na panin wukla sila may sang boy yes sang gospel sang protection na sel ke peli nila lal na algo siya kalimina David ilgina ta mahita infili la lal fung ilalos ingat mo kayo na. In fact, makusing fact at kawa may force nga lawas na singkat. Yung lame kat, ilong sige katakatong na sil, katakay kesain siya na sil. In the first place, ilito tari la me kanonin siya kum. Ilito tari lang ako me mafosa ning akum. Nara, ki David ila kay ano yung congregation sila, nga in fact mo, kuwasin da ko, sang may force nga lawas na singkat. Kadelita pan. Ilita pa in fact mo. Saka ko force nga lom na sin mayan ilmo kayo na. Niyan mo lalalas nito. Na yan na nagisingalil. Show na o yes ma il akate ke mo ito. Sa ke marita langan. Fosya ni ke singalo pa sa langan. Ito, malalaw ay namungin maitse. Katevin valelo si Finsia paun. Wang to as yelos. Moit faleda, moit posi sa lelos kayo wa mapiles. Nga kain read na natin, da siya tapangan sa nga kay read, kisipin, ki fact lan moit sumasamos sa saham sa kung ngayon mo. Lakom moit faled, o kung moit posi sa. Lakom as walom ko as akilenyo minweli la ko kung may pilesayak si kung may tinawe wala si. Lafa ka, tagayin na, mapiles, niki lim garden sang spese. Niki lim garden sot spese. Eluse spese lo. Nga, wengen sipe, ko wengen piles, niki na lim garden eluse spese lo. Nga finete ni simisenge. Fin wengen sipe si lok sin lem god. Na nga wepe na mwit na ko misia na tar mo kinya. Ki mwit
ma posiția la mise il David ko Samsung kong effect la ki ilus sama posiția la mise kona in wangin ma il filie ne samya ke ko ma kuluk mai samya ke ki mit sima ash fa il mata ke sia fa la il mise kona in kona yak yak la il fa yak ne ke en sima lash ke ale fact la galim ke Samsung kong Pospel el aksa fila ke pospel nga long ke gas ke ka del fact la ko na ke wa ma la long se kawin el aksa fila ke fact sila ngan la ilong gas lang god bel se bel luo ilong tar gas lang god na ani ne len shu ke ne Neil shukeinen Olena langat na sel ke gas langat. Gas may lito long at lotela ilyak na pangakolan gas. Kolan gas lan lemgat ilyak na nilte on na inin naro kipel si malta ko na ke ungal yang Kipesi man ta kona ke ini na lal paroing kai fe ke gasolan lim god. Ili to tar na lim god lo lela tar mo na karang in may plan. Naran to ko in na claimy wala ilangan. Ni nga ko masingi. Fin ito la muli na to ko yung god me. Nga kong fin confident ay nakisam sa kong Ko ito na pa yensish, ko ito na pa shibelas, ko ito na pa la mekadilong si kadinara. Fin nga ako metamangay, na ako mepalike, into yung matang kat play me wala ilangan. Muli lata ko yung god me. Kot finito la muli lata ko yung god me na kote matanain gas lal, matana kilong silal, katin mati som na kitole, katin mati tole likilong kalang lal. Pan Sam on luo ngay use may kuyak ngayon ko yung gas ya ngay tala elos arsh na sona ala arsh sona yorolos orang ngay uselos may kibetsime. Tegin gumet. Glomalap. Tiginis kumalak ke phone ke siam nge glomalap ke skobe siam mafal wot na sum guminga na ka ke. U better than David matsi maganawas na ke wa mange ram ke sallallahu ram ke pshapas kanin mangen been there done that. Ulo ke academy mange at ang haswanali yak sivena beke mulut tuto. Na usiya na si inte ta fuele lalal fungilago in isam da God is still in control ta iplak ke apa angan karin no yema David sham kin neke inte be long yamat kolma show lane shapoy ka safan sel rik malan God lamala. Alright, tegin sa gula. Tegin sa gula nagatingin sa agam. Actually, at the Alan. Hipsin na mga kisang sang wala in weighing pa naki atin complain sila yun. Kuminsom nage Psalms explorers sila maging terms mga pessimistic complaint. It surely ko na gim siya ginin. Ash complains na liksya forla na tako sang walal fung yok lal fung yang lal na sing God. Finilrela atin complain singan pa kumdi masing am tali God met ko siya. Kaya musla na finde masu na siya kaya wala verbal complain lash. A bench man na pinag-complain na bench kat floy ako lang tinenwag pag complain na. O then pangan atin complain sila David me. Lagi mga scholars nga liye in original language dictionary na iko yun nagiging fact na complain sila pangan atin sila. Ilame ko kume God kume kaya o ninge. Kung kumkingan solver. For how long?
Nama el fulla bara fos kum zakna kum ora na ke fos le limegos na ke on liberty ke ali kos kan le luxury na fulla in sang wala fun yo how kat forlet na kumpa kat. Na je verlok ke fos ye finding en single de single sie il je ta sang wala fun yo la ke. Na 입시간 na mga kita akon yan nagi art and complaints le nagi kalmi and gas katorit magkino kalmi and gas mga treaty le sa magkita ang el complain na nagi may sila mo kain complain sa mga kumut ko sa ako lang kita network kita tum ora lokal si pan kain complaints to that level of extreme. Tingin siya ng flow lap, tingin just ko, flow na suos. Lomanlab damlanserne alle cashen gaslan rik melem ni cashen na pay lomanlab ke ate sigum da koy gesa pe kating gandi ke oye sige sam sukungan nangashoing nagiset Friday oy sisla kuluk na pay Friday July lensi mid pangaulag na Friday Layan singa limekos, limit pilesyo mula lalangkot. Ngayon uskos me, ngayon mo koin set notes hindi ka nga rin ang lain sa imi, ngayon na nasa ke lain singa limekos. Nara ngayon usko me, taking ko me, ngayon usko me, Lamala ingain ikesak dashik nage malutut chema dashke jibelil fshivasing vak ma Friday July singal mer nimit bile shamol lalan kat na daga ki prulu fasin ke enzima yok daga na sikke sham singe iprulu fasin ke akosan sham kun shalagun warning ma itek yang naselos ma kasi kadana si dalang ito anan patapat laligi na lalfunia na nga vinekapsyan na ke nga kasas ke highway nagkakasas ni nga liyak warning signs nga kasas nga ni kinla mesinsin kanya ka asma si akademia ke author si ke prungel academia warning sign nge ke buklala then alle leksyon academia madashakta el shout danger nga kumefin the lawing na ke warning mal sam kenge yok warning sige ba kadinte ta file lagi Christ when Christ il daga announce na ke mulala sige salvation na kat me followers kadin kain dekshin na confirm na kadin testify na ke malutut sige yok ke ipsyak longe daga nga li na ke fasyak longe fakla Katmet Christina katlang in an dictionary na meriki careful attention large lalal fungising. Tingin just ko, bitin back na medan. Okay. Kung saan kun author sila i-prove me. Yes. May kung saan kun na kaya. Bitige enol ta ko ra ka pela. Asanam ke i-prove Nake to kalon gele author sila ke i-prove iltin ala kalon lesya. Dan ala kalon lesya. Okay. Ba nga interrupt you I mean nga live nila enal or la ka pela lala na ke. Biti ko musumal okay to it. Nga agin agin sham kin puksing Hebrew in general high level. Hindi som nagyakate yan yet may nga ang gila ko makula to nga lang ito la tigin isa ako man vaccine na masing asam kin na pa nagpuksing Hebrew kat kami bang pangapugin malali fogisima liksabi na asam ko mal Moses pa kung zakon la kainin makat kan mo to ilake tigin isa kung connect notes duan
Nga ako lang. Okay. Okay. Dito sa akin ang job yung mitgi kum so wala deep into it. Men degri sa na ba ako lang man max. Ang gila kum si sa bello ako lang na kaya. Okay. He's always ready. Lana malap nga siya ang nag-frete. Taking ko lang malap ke kung tako siyamte Una. frete. Dari na nagkikasulos kayo. Na nagkikos lang nitmit pila siya mula lalanggat. Pasife sen na ipruluo siya nagkaya. Na ilo sa siyam ke buksa nga iprutar ko si tawala na nagkalim na siya sa mosla. Buksa nga kisap na si meeting siyam kun yok lalim ka del fak mo di pufen lal on el ayan ay ngo may kalens of life for ayan na for la neo na ngayon refer na kil sham kun wen na talo el fact mo tok siya lal sa on ma bad il palim fin mo itlal lim god il song sa na ke wala na fel na ifo nga to ko fact the bufen mo ito Jesus Christ may lutlut sa mga kumesweng na kengay. Ini na ka tinitola sa tako ko sa main character sa mga cham-cham kengay. Kim daglan sapta siya kluwongan. In fact mo, pangay si Besi. Mtaya wak yan na sapta sen, na may lang Pangay si Besi ra katin syukya na ko mapayisi kat long tari kengay. Naliyin na katin sumriti sapta si mate kan katin itola. Messi il fact kisap talungan parang ata ko fact si Bessie ngayon no. Na fact la lim Jesus il falet ligi pa na lipuven no. Kika de Lorela ki sham ki sap talungan. Il torella lim Jesus landoy na may ito. Il God si God baba God wain God ngon mo dahil. Tasok ta lim God baba tamal. Kisipinin sa payan mo. In act falyela kinalal na sin mo ito. Aral torella lang ganda tin likilipuven na pail tam ekle molkin molin mola na mo ito tasok ta il tia molkin molan mo. Il tia rek makulukan akat mo ito. Iblu mga akulan jam kanya kisiye na kaya akosh fak mo inshukya na ko mapayisin. Namasiak ipsiak luangan palimekos la na kaya. Elmise kemuit na kayo. Nakatimtawagin jam din may lutlut singin pelme take Old Testament. Kesa taga sin God. Kesa taga sin God. Na sinmate lon God. Sa lame God si Venan sang na sinmate palalal. Or, Eloya Barik magindibufen lal, in dafila na sinmate lal. Panganen si mga kikatinliela, katil dafila na sinmate, Ilorik magindibufen ay dafila na sinmate. Nagi hello sa long tari maingi, ini na ini sam shuke na goma pa ising panganen si ma takoy ki for semit ngan mo kishipe singi kosin shuke na goma pa ising mapaya ising pa muna lang Christ Jesus. Fashion na kipel ng lim Christ Jesus. Kifos tolu fak mo. Limil to si Fena fak at genikin mula la si Sel. To korela na sinmait kuluk na kaywa. Ilmise emonyak ay nagikot na kay Waito. Ilmise monyak in mula la may kuluk na kapangan kina silang lim kataral sa palma. When si fan na natal na finfela in kan ekun kusese may kusese na sinmait kuluk na kaywa. Ki ilorela o yesingan God il song na sil ko. Iloye pe song sa poema pe ngon madalal. Ingon anake for sa akos fakan. Kutelik ngon madal. May song ngon madalal na sin mo ito. Na silo semay sila na song na sin. Lim Jesus in me se ke moit na kayo wapan mekos na kaya. Lim ka de lorela kalim tari la tia lipuven na pa lay mi felo se efeta ko. Ke shipin kayo klan lim Christ Jesus ke
Kayoklan ma il fäfäs okei koin äk säfjillä plen kop aqua kolen aslan katke mise muljaklainen. Kisipin kayoklainen limgatil sang sana ke wulen sil. Ilarada lan valemi mana kaywa. Di kodia ki fos on koshitkoski marit slash ngay kodia ki samal kosh what is man that you are so mindful of? Men, lim God, men mo ito ko kumala na long siyo. If kumala siyo kin mo ito. Sam sa ko Paul il sham kun, Old Testament sham kun. God mo ito, kiko treaty na sa malgos, fasakos. Men mo ito ko kumala na long siyo kun. Nakatis na siya mo. Mengaw ko kumalalong nga selkin ya. Ta samso ko nga kipel si Marek lang anil. So, main fakak la para we pang win na din may. Para nga fak li pufen ni ki mataywa kiya la. Aspel si kimulan lim Jesus Christ God si God win. Malim God il orela ta lang kan ten ka to shikli ki li pufen. Pai lang men may to ko kumala na mindful of. Me win na teammate ko kumalata ko su kumin mataya tayo rol. Sam ay ko siya na gawan ko pakko tiya gigawan ko foson ko si ke merit sine. Na me na si kumin ko ni ta okay. Me may ta ko lim kat ifo ko lim kat ilala na su kinorela o jay na sin win na tol. May in win na tol makina pa fall in may kises na sin may ito. Ilmu kayo na pati aurela si fan na makulo. Kung finriti sa flayan sapta saying na kumeka hindi la liye ke mama nga fact naman sa flayan sapta luwal sham kin la lame Jesus il tatako lame God baba tamale lorela lang ko ting ko to siya gilipufen di kanya ba ten di gilipufen pensi mal to na fin fela nga nil mo la na mo ito pangan masingan when lame God lorela nalalalupufen lal na mo ito. Inkarangin mana kayo ye fela saying Masaya got is tari mula la silang kating na aksafiya ka tari maingin na kayo ke orela lang Jesus Christ. Mga akong misingin na indira pagkatinti na likun say Rek mana yok sima Jesus Christ when nading God. Ilta ko sa fila fin fela or musing or usay na si kumising nga kum koin wim ta faga gas lan God. Nga kum koin ta claim you lay lan God. Nga kum koin matay to la mule la lan God. Mana si kum. Kishi pinorela si landem Jesus Christ ngay. May fact mo kuwus sa mapilay siya. Lim ka tileva sang kaya fall na kiorek malos kisyo pinsulela kuluklos. God pa eva kai gos kakai kat finte sulela inkenek sima. Vagi gim tawa kiyamo kisyo pese nge makum long tari nga en shuke na mapayayesingan. Inanayin ko may kumol ka na. Kumemol ka na kung pilesya Apa si fesi lash nga tako sikya ke ingoin kashigot kat ingoin likshani na liyela me moy tako lim katilala na long se seo kun oral kise kan la wen na tingkat when na ton si fe na song lan mo la na mo ito si pela pang mamay ket la na sik na finshakin kasha ko sa may no ale kasha ye be minister na 60 na pe ngayon pa na flogan mamay kuya kinge kipesing Tegidi pelo malum Ay plamalap, di ni siya na plamalap ki akatoy na wuma ko makfasyan na ako ngan akademi ki fasyak lungan na ki faklak piya nga ki nga sam kun sin kun si ki
simit kan ka din detale ka tafaile singan akataya na siya misingi nga akong mat Christina election law ang delegin siya election be careful attention na kilal fung ising ngayon katli kifak siyak lungan na yan si mabakla mat matang maitak yang nasinda fulang katakiling kayak maitak yang nasilo siya nangakong Evan District Court na kay mama usa siya singagut no singa usiya lal fung ima kaya ka na upeliki naman siya labangan yan si mga ki me orala ki emphasis ki first do siya piya nga lumala Tingin just kumgula nga men tingin siya na ilako na rin siya paano ang akilan so mit gigat tako na ke application ko katil ke exegetia ta tingin siya na kumgula ke tingin just ko globe na assume i-block ipsing nga fact ke na maxing men na maxing so may guess na siya skilin galing ke masimit Dale ingan ke yok shui laske le ke merita akelen le make na katil sila lam ke na handpick only those whom ila sang na say through the power of the Holy Spirit ke ngon madalian sang na say pakat kwidi ke magpalo kasi wait makat kwidi ke ulen na tawon na in na ulen na to samsam kun shushni elsa mai fatta ko mutlango sila ilan to ko akpay yila gaslit ma ulealan card na ilan ko nakkalan yila ilan ko nakpay yila mayon ke divine beings when in misela kaldigan mise lebuven katagam na lagaban mise katagam lagan patat ligi lang card na ilan ko plugin misus la mise ilan patatin na level si 10 pa tingin sa fact na ke level lang may ito na ngan tuin sa nga kumin us may reach na si kum gidan kaya kita ba frog shoy cash skimot ko ifin pa nga bang frog shoy cash na mo sa udega mes udega saps ko na si god if you buy nga serious at the mga alam just guys nakin wala point ifin ba kada lang serious ko so mula frog shoy ta kayo afin fair na phone na like you might say kung di kan kalam di kasan frog shoy man na ro kumin na konsum iklaw na atrocity kumin mo in lolo si lolo in polya si lolo in mes in seka kumin isus la na frogs kum bota wela lo na frogs bota na siya nga sige mo ko pasel lang Jesus Christ Lucifer na matayin by splendor of heavens bata gawa wo patati level 2 na may ito mo lahin akot may ito ilan mo palakin mga kung palakin na pangilong kaleng-lenga sila langkat ako stin silang lang Jesus Christ ilan to ko rela when natin ka at ilka na mo swela siya lupuven sa makat wala si tayo tinga pa nga nigit na shock ta Masih ako yung kaya limbs when natin ka na ilta ko patati in oyan na kat may ta mata palakin mo wul sikat mga kong palakin sama ala falla na nga kumin ligi na kat may film siya fikat kasha na katanga Jesus nagagat pala ka na lame Jesus gat flat na factor niya lang ligi na pangoy yala ko makatya ka ang message ko lang ilta ko patati in oyan na kat may ito namasi woke pa tingin sila factor fliya ko nan fliya ngon magas down payment nasi mitlas ko kita palakin pensima kita oyan na lame Jesus Christ kilakyak anlang ligilibuven be Pelsingan ba Pelsima isa ta ko na power mula sa nga na naya tinsikya ak may Pelsima lim na ta uskat matlal fong iya kasi somte algal buven ngan inoyan ay pang masigula natin film singa ja ramram ko film ram ko magluk ke matlal fong wit pisam sila mayen sap mo lak ko makatla reflect
mo je sa ram kin ya na kula malak tingin sa nag akate singan amo pa nga ma ips na nga kisang fija kinakon ginakate shit ako min gawin Lumalab tamlın serle ay betikin gulamalab ki kasha los nga nalana ak fon nila kataya ang ngalalal mo may kuya singe alana appreciate nga syeng na ki madutit sige set dengan set tilin singalon gosh baba akalim yu wala na laninim pangan si fe singan na John singa luo foslong ulit gosh na nagito ngolon gosh pa may lut singan el cover kamarit singan cover gaslan Jesus pa rela si fe singan gaslan Jesus ke fos si fos ngan bata tago rela si fe sila ngan Ipsimet kan longolit ko slen ke ngol tolu nga fliain mapaing is pentakolok pangan legun pa siya lim Jesus ke fak lalan e fas kalamin maslo was ke katin pel na fostong mo na na getol ngolon gosh marit nga din na lois el fototo na kaslan liman na nga fak pa Casey Fessing and in siyak lang na singkat pa in fact mo papa kalim yun na lon in name In Balan Bell saying katash ke week saf la lal na ke pelinen makiel. Ilash ke takon ke saf la in ministry lal bangay koko la ko il up karan bell lala som manalim Jesus ilito. Ilash ng Jerusalem in Bell saying na ke kafinala ko ila naro mo ito fashion ni na si shibelan with fake fos lungol tolu. Tinash ke merita to shakta fos lungol tolu ke puksibenangan John nga luo il fact mo may Greeks matatako sukin sonol galiel ilosom naral Philip siya kinsom sono Philip ilsom naral Andrew na ildan som vansin Jesus na papel si mamarit nga sikyak ngay kita som fact nga na Jesus il fact na selos mo il fact mo soon bel fall the win na din may dinis wala na lalab, wala na lang God. Il fact oing mo yun nilito la pel na foto to lal inak sa fila shipin da kolal na fela. Nara nga sang ip semit kilong ulit kers lang gito yung doing ano paing shipin da kolal. Jisa il fact kivas long it kers la. Inge insiya kala na tuwas len. Insiya tuwas len na. Di ko nil fact maingin na sil Philippine truganin mo. Insialala na toas. Kishupenilitana. Me shupelal il ashfin vela kipensimen. Me kalmenaslalan. Ilitana mana kayo matuwas na kayo makuduk na kayo lan may ito. Pa facts sila taman sir lipienga. Ilda ko hindi na isus le kapag ko yan nakot mo ito. Ilen mo ash in mashlon mo ito. Ilen mo koin isus la mi sewa na mo ito. Ilda ko ikla o yan nakot mo ito. Tasyak si mama ildra pa makuduk na para na tuwas in siya nga. Kisyo pinilita na makuduk sa mail nikun. Makuduk sa mail tiyak ito ke il tiyorelain mo lal. Mangan tuwas yan at ako na fel. Pangan kayo may na palaki no. Il paro kipelsima il fefelen mise kisaks nga na bang na sinlaim God baba mo. Gatlo, kifukum ko sisyan Mun mise Israel dalilik. Diil, mawuna kay warsil. Il tiyaw wala na kemoit mise. Ay leto ko mise kishipin moit kolugo. Narag palakin towas lanin siya, palakin towas yan kuluk lan fela na fon on fel. Elvin na kasekin yak si fena kasekan na la na ke goes fact na may kuyak na fact na akosten laling kan ak fasya lagi na lang God. Kasekan na lang fin ni pangan. Si fena ito si pelal. El que sentia que lhe fosse longo,
algos el kisensia ki nilangan riti kosin mo uyake el jibenar siak mo na me ngero inge insiak longolikas inge insiak toas lena me ngai fa yang nga fa mo baba ni kom lena awin kayok sa ingin papati fa il ne ora na kisensia kanganta il ito la lette ilette siak singat baba in kop sa ngay nalakail na. Ilette siak kayo ngayon siya I let siak ke calling God. Ilan going endure it to the end. Pangat si mga ako mininay na raw. Akalim yo inge ke il que si que si fesingan il mo baba akalim ye olen alla ni nem. Kiltä koingen alle lim ka del gas la ke pensin an sel fak mo. Ngai akalim ye tar olen alla. Ngai si feel pero. Ngai si feel pero. Ngai fe si feel pero. Ke pensi Jesus il da baptize le isang pashin lim ka ta kona fe fak mo. Ilinge win na dik. Nga sa ngayon si Wuwukel. Nagki transfiguration, ki likla, nagki siyama serum rum, nuk serum rum, ikla matalma na kaywa. Ki pelsing, balan pelsing, lim gadil fakla pemo. Ilingi wen na tit, sa ngayon si Wuwukel, kusporungal. Pangan luwasin balan pelsing ma, kat kain fak mo, akalim niya yak wala na lang kat sin wen na to. Nara kailangan akalim niya wala na lang ni name. Alam gadil tapokol na fak mo. Tako pa siya singan. Fak mo ko to may matulong pa siya singan pa siya yung lime gad ngan mo. Anayin palal. Anayin pa siya yung palal pa ilos long ako to silos fak mo. Di buven si pa gas inye. Na Jesus il tapokalos be. Ilakalim yun singa la. Eh, Пожалуйста, газ, tie makishipe, a makishipos. A muito, já pena tem na galim que ela me sil chamongan. E lá que ela me ensina na bela soma, ele chup yak, ele é que fin saxing, a misa molha, é fela, pelin fela na non gayak panga, é lem non fela é vassisile. Ele tocou, chup yak, ele som esta kilan mise. Che fin vela singe. Fostong ol luo elak yok ke faxilan lem ke fostong olak os ng selfak masia wit fin dia patat le mi se na e coin pos ni. Eving mi se na eving mi se na e oswe ye fitena pakanten. A fostong ol luo elak mo pensi leva shipyakli felo, i leva kolma mitna kaiwana yaron se painye, finchak yok lang God, Jesus el sham king ke misela. May lut senga ke ipse me kan el sham king yok ke misela. Ke ipse luwa to yung lakos la na ke to yung lon kos ngayon, el sham kin la kalam sengi ay ashiru was kikatin bel na ta shock to kubos sa malalal fong iyan. Kubos rik makin kalam sengan losh o intelo siya kubos da. Men fin losh kumekti ka indian confession. Evang lem tisa zil tapu facts nga na silos mo. Evang kalam in mash was kikatin bel na. Na rorik malosan kishek nash kalim sing ito losha indiak for ak fosi ko was ko ak tako na fos. Ita going in may nilakilin la may tingi sham tia kalim ki may los fako. Nara ilos tia nang itline ni samak. Ilos tia kalim may ilos tia nang itline ni samak gas. Mamit pala may ta fakke kayok ma misaya le ma tako fäleke is ko ila kayok la nigel ship yak nigel misa nigel tugun len tolo la moya. Mai los moy kan la ke los talong. Naro los tin na kalim gela me Jesus in fact na kipalan bel saying. The shop to kipes mai sikya ko. National los eva ita e sama.
Kilain sa flas ko ke fosto ngolon ko singe nga long ser nga riti na nga sige nga non ko kela. Kito kunchi sa silvak maingin na selos na som work lala kaelos. Akademia ke merito. Na tukunil fak maingin na kayo na selos na som la kaelos. Som likiense na work lala kaelos. Jesus and God sila beta ko mula na mo ito. Kasokil direct makulukan na mo ito. Il ne God se ko lan God ang aninil. Il shrek na bang na sinlaim God baba tamal. Il shrek na shay la bel lalilan koin sukka siya sin God lal. Il shrek na lalal fung ifilia lalal fung ilala God lalevat diye. Moil kanol. Kiyo yesinge il äkkälim juuna nalanin God. Pangan si vesima, panganen si vesilasken sikkiäkkeä. Ki oija mailak fäsillä na kaiwa kita kolal na finfeno. Äkosten lalna ki saplan lemgat, posisel lalna ki saplan lemgat, matayang lalalna ki säflä ki saplan lemgat. Iläkkälim nila. Ulen alan lim Jesus Christ, ka ulen alan God, äbätamal. Äkkälim mu break malal. Pangan meritsiki settingaen ngalalal fungila kuusata ko akyokipe oranga uskos me loman lapki nga imashlos me senge. Pela malos. Okay, lumalap nga. Yasla to. Masimit confession the fact ko lumalap to kinisena kaya kita yawo. And sima ngali invitation siya nga nasimit na kayo nga pa fasak to yung lu. Pero siya nga ship yak ifela nga fa call mamit na kayo na yu. Na nga si Vera nga detafung lemo na kayo ay safe. Men saptal me or first mo ulali ko siya ngulya fakla. Katin tiya lut, dahil siya tagakibat misya na kayo wafa long pasel, ilmer gikalyak lalos, alos siya ramawo famulyak na kimula, alos ma ramakuluk famulyak na kinaman kakalisyak. Na ke laymer daga, lipisi makuluk na kayo wa, ke crucifixion lala, tangan kain, akalim yun na sikla, efin ako lala ka korala ko, fast siya naging malak kalim ni kaslalo. Ngawin naman ko kalisyak dahil nga mga aswag kayo. Global. Jadi just kumgula, men naksima idawi ol sulela nagisenrio saptavikush seba that mo limba galimlan felo na saptavikush parang matawagin sham sa ko mga tigil siya na jam kike sette annan na ngait common na ke may ko siya kawan yatari ngait pan na sette sette ngait pan na pellan senrian No man na pelan January pa nga sabi na tapos ko Fred sette na kung kan si pe mungyak mungi nam tawag. Pela malom. Wedok siya. Apa na kansi ba flokot na room dahil wala ipos kaya na sa flokot. Very easy to lose track. Yeah. Okay. Kaya Sendri. Ngay tako kay Sendri Dictionary na equal man na siya. So wala na fa ko si manang ako min nanak na. Sendri using that mo Jesus kalim lan felo. Ano nga fa pa? Son saptalikos. Fasingalugi singalikos. Tap matawi yan sa mga sila digi siya na kaya sette pas Sendri yan. Lewi fakla nga pa kalim lan felo. Ilus sa fast cook. Ito fa pulakin mo siya wo. Na mit first nga lang ko siya ko man na el dai kisen siya ki. La ko siya ko man guminsa mo kumbagaw mo tela.
Nag-iram loss nga, and loss nga na sabi nag-iplan, mol kumakuluk coin line siya ako smalan ka. And with facing and siya na limit that mo, dapat naman pa sa paya, got the father pa sa paya mo. Tagal siya pa rin lang, got, learn that, kung gusto na kanon, may gusto ni Kenya, o gusto ni Oeven na kanon. Na dahil siya show, baka kung really may reach siya. Kung nagalim kaya, wala yung mato na utaka ng charm Kenya. Wala yung mato kituturo, buklan tuturo namin, na charm Kenya. Pero naman as kung mit law, ilas as mit luwo. Mit luwo na ta law is in the witnessing and acceptable, verifiable. Na let me that mo kimasablan mo si saan kung sino na mit law lu finne ba oyelan mit finfelo kung sino ko kalam ke oyela lock mit the divine beings katara gatwe na ngayon akpayila ko akfalila faxilus na as mit law nga dapat mo pa mit law ke faxilila nga pa kalam lan felo na samsuko may nalaksin usina si kumle paena finne mit first in elos sham go sukin in connect matafong na kenlemtis kasi los kufa na finne elos ito masa plan mo si se na ba may reaching akil nila ito luwasan sa falle na ke level on got way Kasi guessing that month. So far like divine beings. Na ba fellow tipo na ikna si kumising. Parang mo fellow actor siya. Sa matlan fellow. Ano ba kanya kyok mising? Niki ba na all lord med Christian mising ya. Ilo siya aqua klalos. Mo in pa church in faske. Elimi fakti given aksine. Fakle ito lusan sa falle şükrele. Şükrele gusin ito. Mga katata. Ito. Sa falle. Sima pangin. Sima payi. Na wala. Akong fin aske o yes magatsang akbuklan mo ito ko. Mamay ta fakle pa yung andang di gimawan ko. At nakadinak din really for singin sa akas makinig ko. Le, siya na pa kalamlan fellow. Mayin, let me fact that kung fin fast to cook, kung blocking main say, kung en makalimas, when in loss. Ay ba na kung ako may dapat kung fin rooms lang, fin obvious lights, na loss la. Siyempre na amal lights lumikot mamatis ka. Nakafakin na, lost la. Na medyo gaton niya, na kalim, lost la. Kaya, or wangin na lost. Nakalawa, ben malim Jesus Christ lost way, na mo kita palaking main sewo. Kung fin matake, elyalo, matake, maslo, matake, kaelo, suklan Jesus Christ. Lea lang ilyak na ko. Tikal man ilyak pa kung vlog lang rolong slum si Fena. Kung suk aqua, ekulyak lang ka. Ligi na mamay da sa ako. Sin mamay da sa ako, ako klang may da. Even the line na gagastan ka. Napasa, mapausin mahetas ko siya. Sindi yan megi si Fena na. En megi si Fena na, alla liksyon na for the ligi malangkat. Finne. At lang yung constitutional and American na, masaplag mo siya pasang call constitutional and American siya. Ay na, payapaloy that ligi public places. If oyang laylain sikya, when got mit talal fumiya, shoot the bell last urine card, shoot the bell last the gaslan card. Ay sap ma, papa na wala pandemic singi. Pandemic singi ako medyo vlog na yung gaslan card. Or it magin online, or it magin technology.
인상 faculty gaston got. Med the pandemic, yeah. All you Russians if the fact, all you Russians the we sham from yininging. Now already like at policy, gasin go online, on may the malima. If I say kum dang kum na sham gaston got yininging. I say kum deva. Na yin it become what was normal now is norms. But na ko siya sham meaning o sham gaston got. Yok na. Sham cut met ko siya. May dinars. May uniform. O yes na siya ba? Technology it won't give one got. Na if got po si kalim na siya. Na linis at mga pa kalim lang siya. Eh focus kat table na siya. Nga kinamda nga sunod Texas nga pitch siya amdran nga ta angel kumbi even kumbi isla mit ko siya le mit makul kat misingin ko mit mit makul kat mit ma som ki iplan pineapple lut kishpin pineapple o siya sen zum lut pasang esang itak na siya tiya government na America missionaries paso usia kahalim sila na finselo que dilal testamentis que absolut testamentoa. Sham lal que alu inak mashar. Iluse history que Isle of Angels que 1852. The sin leko Callum sina bisostos na ay ko siya sin leko charm din Callum sina ito ko. So wasi ali Callum na kayo. Ibig sin leko charm que 1851 son it seemed like around the first century. Yeah, thousand years ago medliki sinlakal ito mga sige mo ko fog nga kung tinahipon na gaston ka. Afin sa mga kung imbiseng ifala kiten fulia na gaston ka sinan medliki mana kayo. Kaya sa plakum na singkata pa nan medliki mana kayo. Hindi alle masaya. Mafakin kigat ke or ma amda may givash yatol ng ulla. Yatol yung novon ng aret mo. But parang yes in kasi na mo full time kakalain sa pagka. Ang gid lang ay iskasha pagka. Ano shock to. Mafakin na le pangipel mo pange priorities like ikul le may order of priority lock you. May po evin ngam life na pa ila kadel wo pel na kayo. Kapay na pa ila wo pel na kayo. Fo nga kung data na siya. Tel mo tikal mo kita na siya na mo. Gan tuyak or client sa plaza tuyak. Sama sin may ta mama kadel ikesa na siya. Ano ke ikesa digin siya na game tayo kin program. Lakini de wala na lolo si man. Wengin mama paekor ila mama. Min lolo si ma wengin paekor ila. Ila pusho siya. Yan rin makid. Orik makid mama siya na sama sin may ito. Galan ke. Megden sama sin may ito gaston ka. Now gigat na for ngayon. May ito alak kalang na siya. Wala mana buwo na sis. Na fact lang ka pa, nga mulewat na si mula na mabuwo siya sis. Nang sakta. Nga ito alam, makasifing na filia yuru. Umikasya kong nitok matalpat. Nga finkon filia gaston got yuru. Kumin orek makid mole kun. May palakin siya nitok matalpat. Ay gulaman lap. Nga nitlo la pa nga nga tuin siya may nga siya ko kasi Henry na nga actually la siyang logo flogo na shoes kayo. Alrighty, kudo naman lap. Tegin suot na suam amagat somsun municipal la lars na gawiya nga kate siyang nagi Doon na nakflat siya. Mama siya lagi youth luwara na nakflat siya. Ko, may siya nag-youth luwan.
How ya sing control lagi yan Oh, Angan, oh, kung tadi saan ni seconds la lona. no, ars kali ars masap singal sila. Hey, Sham ke human standard bang. Thinking nga suot na zoom, Okay, kaya ilo malap mo sila. ngano Eh, siya tamlan lan kali ko di ke pero ay Bray, misegi. okay. Parang nga, kung siyam ni tar nga tar, nga siyam na tamlan nil tago accept ila. I'm going long Eh, ya. I'm mute. magad lang ko. Okay, kaya ilo malap ke tutut pa po ke kasi nga kami sila klogya kate ke Sendrian be. Sham ngam dali na ke human limitation la siya la religious leader nga anan rane mo fake messiah si ba Sham ganyak nga sugok me met inak akpay be malusnan ka. Tagulo la kat taka Sham ke God sig mas pa mawin gulo si fun na nata. Masam sil nicotine mas ma arulen na usina si standard ke si was si ma elde ka na na moita. Ara tamang sila ke kung touch ke ako klan mo defin siya fall na ke ako klan pa pala. Kating karangin na sinan. Lumalan. Kulo man lap taking si saklo ngam yu tar nga pat lane tago na ke. Medliki na nga siyam mga long si akila na los sa ma tago pa si gas lagi pa si ma tukun ko ta kalim yetari may te cash me ta. Kim from Kona, Kailua Kona, Kulamalap Kim, and Namar el long se takulo kaya kataya na wumakasya ngayon. Isa William nga mo isa ingin na Lashville and Sacramento. Rurico Almita Sikras is naglungat nikin na kumasyo yata kulamalap. Ars na Kulam malu. Honolulu, okay. Ah, Kahit kulamalap kaya Ashlo man Rurico, si siya from si siya nga ito ko na abinja ka din ito la kumasya si siya kula malap ke kung wikat pe ka and of course the one and only Frank kula malap isa ke kasi na kaya nga ke kos nito la may nga la kaya ka kaya nga shama ngayon katala na shui kinashlowasan posisya lowazin da ka filia pa siya was min may nga asya penasish na Rose and in skilling bang Rose kayo kom ke you're kung we got from Tukwila nang naspanglo ba friend as pa private message siya katlong si swing kong beke pesa kayo kom sa ulosan and nalus kulamalap ke ashlom ne ke pelsa ngayon na namarin mo kulo kaya kataya Rose el we back kaya normina tari la malalap na zoom isa el makulo tamalan sa take interest ko isa kulo na malap nga naman tafalak min wangin tinala sinel isa kung may kalim kina singanin kan we ak fashion cleanse up lang God malbangon God na ke pangan mo sure ko nga siyam mga nga isam siya gas sila Peter na sin may tool again mo silver or gold I do not have but in the name of Jesus stand up and walk narapangan si ma'am da kayo in the name of Jesus mana kayo kay na right klama la pangan mama assure ka nga floganon ma tamlan serle ele kasha kat kaliye tagay nila show ito. all right. Kaya tingin siya natin yung Diyos ko gulamalap ngay show na ke kaliel in kalie ke si proy inak mo si kos na kayo na kal iwolo singe in tak kuno na malap na si kos kayo. Ke gusto ka wikat